To su bili dakle samo neki od prijedloga za novogodišnju proslavu. Još uvijek stignete da se organizujete ukoliko niste. A Visočanima predlažemo da ukoliko nisu obavezno posjete festival Nikad jača zima, koji traje sve do polovine naredne sedmice. Više o tome reći će nam član upravnog odbora festivala Nikad jača zima, Senad Alibegović. Dobroveče, dobrodošao u magazin Sve o svemu. Dobroveče tebi i veliki pozdrav svim gledateljima magazina Sve o svemu. Je li stvarno ova zima najjača do sada, kako kaže ovaj naziv festivala? Pa po temperaturama sigurno nije, ali mi se iskreno nadamo da će po programu koji smo mi pripremili za naše sugrađane biti zaista najjača zima do sada. Hoćete ih dovoljno onda zagrijeti? Iskreno se nadam. Reci mi, evo konkretno, o kakvom se festivalu radi? Šta ste to spremili s obzirom da festival već traje od srijede? Pa ovako, ja na početku moram prvo spomenuti nešto o udruženju Damar omladine, jer mi smo neprofitabilna, nepolitička i nevladna organizacija koja na području općine Visoko djeluje već nepuni 2 godine. Na ovaj projekat došli smo na ideju sa učenicima Gimnazije Visoko, dakle naš su organizatori Gimnazije Visoko, te ostale škole sa područja općine Visoko, Franjevačka klasična gimnazija, te Medresa Osman Efendija Ređević, dakle u nekim projektima. Ono što je bio naš cilj je da našim sugrađanima, našim članovima pružimo zaista jedan kulturno-zabavni program za pamćenje. Kroz ovih 8 dana ja se iskreno nadam da ćemo to i učiniti, ali evo, sudeći po otvorenju i po samim početcima, mislim da smo na dobrom putu. Evo, kao što si rekao, zabavno-revijalni program, koliko sam mogla da vidim, nekako ste gledali da svi uzrasti budu zadovoljeni. Šta je ono što možeš izdvojiti ili na neki način najaviti evo u ovim narednim danima gdje bi Visočani obavezno, onako da kažem, trebali prisustvovati? Pa ovako, pored otvorenja na kojem smo imali fenomenalan koncert Tribut Balašević orkestra i večerašnji koncerta visočkih bendova pod nazivom Visoko ponovo živi, sutra će naši sugrađani imati priliku da dođu i da posjete prvi sajam knjige u Visokom koji je ikada otvoren sa velikim brojem izdavača. A u nedjelju imamo i Damarovu malu scenu. To je projekat koji se tiče teatra i na naše veliko zadovoljstvo imat ćemo zaista jedno veliko ime sa bosansko-hercegovačke sceni, gospođu Nadu Đurevsku, u našim prostorijama, u večernjim satima, u Gradskom kinu Visoko igrat će se i 2 predstave. U ponedjeljak imat ćemo i zaista jednu odličnu izložbu akademskog kipara Nedima Đikića uz određene radionice tokom dana da bismo zapravo skulpturu, ono čime se Nedim i bavi, približili našim članovima i našim sugrađanima. I evo, kakav je odaziv do sada? Čime su, da kažem, posjetioci najviše zadovoljni? Jesu li vam već uputili neke prijedloge za recimo festival dogodine? Pa ovako, otvorenje je zaista, rekao sam, bilo fenomenalno. Gradsko kino Visoko je bilo puno do posljednjeg mjesta, čak se i tražilo mjesto više. I onako svi su uživali, pogotovo zbog muzike koja je interpretirana to veče. Sinoćni svečani koncert povodom Dana suživota, solidarnosti i tolerancije i kompletan program koji je trajao tokom tog dana zaista je ostavio najpozitivnije utiske kod svih naših građana. Ja se iskreno nadam da će i ostatak ovog programa biti toliko dobar i da ćemo i naredne godine imati ponovo istu manifestaciju, naravno koja će biti opet nikad jača. Do sada? Do sada, da. Znači, u svakom slučaju imate, da kažemo, planu da ovaj festival postane tradicionalan. Svakako, svakako. Ono što mene raduje jeste da smo uspjeli animirati sve srednjoškolce s područja općine Visoko, već sam rekao ste 3 srednje škole, ali isto tako smo primili i zahtjeve za veliki broj volontera, dakle, učenici i građani žele da se uključe u rad našeg udruženja i žele zaista da postanu dio našeg uspješnog tima. Super, Senade, hvala puno što si bio gost. U svakom slučaju, lijep provod na ovim ostalim danima festivala i naravno tokom praznika. Hvala tebi. Evo ja za kraj mogu reći, moram čestitati novogodišnje i božićne praznike nastupajuće, ali svakako da pozovem sve gledatelje magazina Sve u svemu da dođu, da posjeti manifestaciju Nikad jača zima jer udruženje Damar omladine i Gimnazije Visoko svakako garantuju fenomenalan provod.